Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe rudende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku mugoroba aho kuri uyu munsi wa gatandatu kwigenekerezo rya 18 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda vyibonekeza igisoda cy'Uburundi ku bufatanye na Service Nationale de Renseignement urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza bakoze operasiyo idasanzwe ku mupaka Kavimvira afatiwe abasore ndetse n'inkumi bari bagiye gukora ibikorwa bifitanye isano n'ubutasi mu gihugu cy'u Burundi. Bikaba rero bibaye ku mugoroba wagana ku isi ya 10 ku mupaka wa Kavimvira uhuza Republika Iharanira Rusange ya Congo n'u Burundi. Turababwira ibijyanye n'izasanzwe muri iyi Mercedes Benz N-Classe turebe uko bihagaze. Turababwira kandi bijyanye na opération de surveillance des secrets igikorwa cyo gukurikirana mwibanga cyakozwe. Turebe bijyanye na carte d'identité nationale congolaise zasanganywa abangaba. Turababwira bijyanye na makuru akomeye amaze gushyirwa hanze ajyanye na contre espionnage kurwanya ubutasi. Biraza rero kujyana n'ibyabereye Makamba, Rumonge, Kavimvira. Turebe uko bigenze. Turababwira bijyanye na des ordinateurs portables cryptés cyase laptop zibanga zisanganwa abangaba. Tubabwire telefoni satellite zo mu bwoko bwa Turaya zisanganwa batubabwire kandi bijyanye na carte cartographique edirotoral du lac Tanganyika nkuko rero bigaragara yari yarasushanyijwe ifite aho yuriye n'ibikorwa by'iterabwoba. Turababwira kandi document confidentiel ndetse na structure logistique imaze kuba yashyirwa agaragara. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na technique de filature électronique uburyo bwo gukurikirana hifashishwa ibikoresho bizibuyinga bwa none. Turababwira kandi bijyanye na officier d'orientation Jean Paul Nduwimana. Amakuru akomeye atugezeho kandi no kubi byose bikozwe ku bufatanye na Demiap. Turaza kubabwira réseau parallèle do espionnage urusobe rw'ubutasi rureba abantu bakomeje gukora ibingibi. Turaza kandi kujya mu bijyanye na opération Field Bleu turebe ibiriko bigenda bigaragara kuri Poe do Kavimvira. Turebe kandi bijyanye na sécurité de frontière uburyo byavuguruwe. Turaza kubabwira barrage mobile. Turebe kandi force de défense nationale du Burundi uko ikomeje kugenda ikora akazi. Turaza kurebera hamwe ibijyanye na direction du renseignement technique turebe biri kugenda bikorwa. Turababwira observation sur la rive est turebe biriko biragenda bigaragara. Turaza kandi kurebera hamwe uko akazi gakomeye k'ubutasi gakomeje kugenda gakorwa ndetse n'amakuru akomeye avumbuye y'uburyo Uburundi bushobora kwibasirwa n'ibikorwa bihungabanya umutekano bikaba bifitanye isano n'izasarambwe ndetse na Red Tabara. Turarebera hamwe rero contre espionnage régional muri ibi bice nkuko biri kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na ferme temporaire nkuko bigaragara muri ibi bice. Turebe kandi bijyanye n'ibizakozwe na Ministeri de la Sécurité Publique et Renseignement ya guverinoma y'u Burundi. Turebe bijyanye na komiseri generali umaze gukora akazi gakomeye bijyanye no kugira ngo aburizemo ibikorwa byose bizashoboraga kubangamira umutekano w'u Burundi. Turaza gukomeza twerekeze mu bindi bice. Tubabwire patrouille nocturne yatangijwe mu bice bitandukanye mu nkengero z'u Burundi. Turababwira kandi bijyanye n'ibiri kugenda bikorerwa ku kiyaga cya Tanganyika aho bitangazwa ndetse binemezwa ko iki cyuzi gicungerewe mu buryo ntangere bitewe n'amakuru aherutse kugaragara yuko hashobora kuba haba inzira y'abahungabanya umutekano. Turaza rero kubabwira opération Sentinelle du Lac uko FDN Binaseneri bakajije igenzura ku mupaka wa Kavimvira mu gihe akomeje ubwabo bukomeye bw'uko mu gisagara cya Uvira hashobora kuba harinjiyemo abanzi b'igihugu cy'u Burundi bashobora kugira nabi igisirikare cy'igihugu ndetse bigahungabanya umutekano mu Burundi. Turaza rero kurebera hamwe reportage de investigation tumaze kwakira. Tubabwira ikigaragara. Tubabwire militaire intelligence ndetse na raporo narrative tumaze kwakira igaragaza ibiko biragenda bigaragara ndetse n'imyiteguro ikomeye muri opération Sentinelle du Lac. Turaza rero kubabwira
ibiri kubera mu ibanga mu bice bya Kavimvira, Gatumba, Nyanzarake n'ahandi hatandukanye. Turaza rero kureberamo ibijyanye na poste de contrôle tactique, turebe coordination opérationnelle interservice, turebe ibijyanye na patrouille mixée, barrage filtre, verification biométrique igiye gutangira gukoreshwa ku mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya leta iharanira ndetse n'igihugu cy'u Burundi, ahamaze koherezwa umusirikare ukomeye witwa Colonel Emmanuel Barantwa nayo wahawe inshingano zikomeye zo gukurikirana ibibera muri ibi bice. Turaza rero kubabwira ibijyanye na uniforme, camouflage digitalisé ndetse na gilet parabole ibyo basirikare b'u Burundi bahawe bari muri ibi bikorwa. Turebe kandi parade de détection électromagnétique igiye gukoreshwa kuri uyu mupaka kugira ngo babashe kumenyekana ibishobora guhungabanya umutekano. Tubahaye ikaze rero kuri page ikomeye yanditseho amakuru arabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri ubu dukurikiye bwa mbere utushyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka dutangure inkuru yacu tubabwire ko ku mugoroba kuri uyu munsi wa gatandatu ku igenekerezo rya 18 Gitugutu 2025 ahagana ku isaha ya saa 10 ku mupaka wa Kavimvira uhuza Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho rero ari Uvira ndetse na Gatumba ku ruhande rw'u Burundi. Mu buseruko bw'u Burundi, mu buraruko bw'u Burundi hagaragaye imodoka yo mu bwoko bwa Mercedes Benz class iteye amatsiko, yari ifite plaque immatricule z'akarere ko muri Sud Kivu, ariko uburyo yitwaragamo byatumye abashinzwe umutekano cyane cyane abo muri service nationale de renseignement, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza, bayikurikirana mu buryo bwa operation de surveillance des secrets, igikorwa cyo gukurikirana mu ibanga. Iyo modoka yari irimo abantu 5, abasore 3 n'inkumi 2. Amakuru yaje kumenyekana nyuma yuko bafashwe agaragaza ko bari bafite impapuro z'inzira za Congo, carte identifiée nationale congolaise, ariko inzego z'umutekano z'u Burundi zikavuga ko izo mpapuro ari pirate cyangwa se ari impimbano, nk'uko amakuru amaze kutugera ko abigaragaza. Nyuma yo kubasaka kubahagarika bakanga guhagarara babirutseho, izatumye abakozi ba service nationale de renseignement bayobowe n'umusirikare ufite ipeti rya lieutenant colonel, izina rimwe rikwamenye yitwa Desire. Uyu ni umuyobozi w'ishami rya contre espionnage muri aka gace ka Makamba, Rumonge, Kavimvira. Batangiye gukora igenzura ryose ry'iyo modoka. Mu gihe cyo gushakisha basanzemo ibintu bikomeye byahise bigaragaza ko hari icyo bafite kidasanzwe. Babasanganye ordinateur ebyiri portable crypté, laptop rero zibika amakuru y'ibanga. Babasanganye kandi telefoni za satellite zo mu bwoko bwa Turaya. Izi ni telefoni zikoreshwa n'inzego z'ubutasi z'abanyamahanga kuko zidashobora kuba zakinjirirwa n'ibigo bishinzwe itumanaho bisanzwe nka Vodacom cyangwa se MTN, ahubwo zikoreshwa mu bikorwa byo gutanga amakuru mu buryo bw'amayobera kuko zikoresha satellite. Basanganywe kandi karite topographique di Lotara du Lac Tanganyika yagaragazaga imipaka ya Rumonge, Nyanzarake n'ibice bya Katumba. Basanganwe kandi document confidentiel bivuga ko bafite structure logistique de FDNB, ahari amazu n'ububiko bw'ibikoresho by'ingabo z'u Burundi mu duce two hafi y'umupaka. Amakuru ramaze kurungikwa mu rubuga rwa WhatsApp ruhuriramo intwazangabo z'u Burundi. Umwe mu bakurikiranye ibikorwa hari bagenzi b'amakuru agira ati, ibi ni ibimenyetso by'uko bari bafite mission de infiltration, igikorwa cyo kwinjira mu gihugu mu buryo butemewe kugira ngo bakusanye amakuru y'ubutasi ku ngabo zacu. Amakuru y'iperereza ari guturuka imbere muri service nationale de renseignement akaba avuga ko abantu bari bamaze ibyumweru 2 bakurikiranwa binyuze muri technique de friture électronique, uburyo gukurikiranwa hifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga. Abashinzwe iperereza bavuze ko ku igenekerezo rya 10 Gitugutu iyo modoka yabonetse ku kibuga cy'indege neza Ikavumu hafi ya Bukavu, ariho bitaje kumenya uburyo ki iyinjiye mu gisagara cya Uvira. Biravuga ko Ikavumu yagaragawe mwitwawe n'uwitwa Jean Paul Nduwimana, oro bivuga ko ari officier hagati muri M23, ariko bikaba bivugwa ko bitazwi uburyo yaba yageze mu gisagara cya Uvira gatwarwa n'aba basore. Haracyakomeje ibijyanye n'iperereza, aho bitangazwa ko Demiape nayo igiye gufasha FARDC kumenya uburyo ki
iyi modoka yageze mu gisagara cya Uvira ku mugoroba wo kuri uyu munsi wa gatandatu ubwo imodoka yari igeze kuri checkpoint ya Seneri iri hafi ya Poe Edo Kavimvira. Abashinzwe ubutasi bakoze igikorwa cyiswe Operation Fire Blue, igikorwa cyo gufata mu buryo budasanzwe. Iki gikorwa cyari cyobowe n'umusirikare ufite ipeti rya kapiteni, izina rye rimwe ni uwitwa Pascal. Uyu ni umuyobozi ushinzwe sécurité de frontière muri service nationale de renseignement. Imodoka yafashwe mu buryo bwihuse hifashishwe barrage mobile. Amayeri n'abasirikare babiri ba FDNB bari bari mu ngabo zishinzwe kurinda umupaka. Aba bari barimo bose bahise bajyanwa ku kigo cya service nationale de renseignement Rumonge kugira ngo bakorweho interrogatoire en profondeur kugira ngo hamenyekane n'ibindi. Mu igenzura ryakozwe ku bikoresho byabo, abatekinisiye ba direction de renseignement technique bavumbuye ko imwe muri izo telefoni za Turaya yari yohereje ubutumwa bwa cryptage ku murongo wa satellite werekeza mu bice bya Goma ahaciri icyiciro gikomeye cya AFC. Ubutumwa bwari bufite code irimo amagambo observatoire sur la ville la rive est, ubugenzuzi ku nkengero z'uburasirazuba, bigaragaza ko bari bari mu gikorwa cyo kureba uburyo Uburundi bwubatse ibirindiro hafi y'ikiyaga cya Tanganyika. Iperereza ryagaragaje kandi ko hari amafoto yafashwe n'ibikoresho bya FDN bibiri hafi ya Nyanza Rake ndetse n'inyandiko zirimo amazina y'abasirikare bakuru FARDC FDN barimo abakora umwe mu bakora muri service nationale de renseignement. Mu butumwa yarungitse mu groupe ya WhatsApp yagize ati twabonye amafoto yafashwe ku manywa ariko yakozwe n'ubuhanga bwo hejuru bwa optique militaire. Byagaragaye ko bakoresheje kamera ya type free ikoreshwa mu kubona mu mwijima vision infrarouge. Nkuko rero abigaragaza abasasanguzi b'umutekano bemeza ko uyu mugambi ushobora kuba ufitanye isano na espionnage regionali, ubutasi bwo ku rwego rw'akarere bukorwa n'amatsinda ashobora kuba afitanye isano n'inzego z'ubutasi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa imiryango ifitanye isano na AFC. Colonel retired Leonce Habonimana wahoze mu rwego rw'ubutasi bw'u Burundi mu makuru akomeye yatanze yagize ati aba bantu ntabwo ari abacuruzi cyangwa basanzwe bajya Bujumbura. Ibikoresho bafatanwe byari iby'umwuga, satellite, carte militaire, cryptage, ibyo byose birerekana opération préparée par des professionnels. Ubu buryo bukoreshwa cyane mu bikorwa bya reconnaissance igenzura mu bihugu bifite imipaka iyunganya Burundi nk'igihugu gifite imipaka isanzwe mo imitwe yitwaje intwaro iri muri Kongo, gifatwa nk'igihugu gikomeye kubijyanye na contre-espionnage regionali kubera ubunararibonye bwa service nationali kuva mu myaka yo hambere, aho rero uru rwego rwatangiye gukora amavugurura ndetse no kwiyambaza ikoranabuhanga ry'ubuyinga bwa none kuva muri 2010 nyuma y'ifatwa ry'aba bantu. Umwuka w'amakenga wateye mu duce twa Kavimvira, Gatumba ndetse na Rumonge. Abaturage baravuga kuva kuri uyu mugoroba abasirikare n'abakozi ba service nationale de renseignement baraye bazenguruka imihanda yose ifunyi irimo imodoka ndetse n'urujya n'uruza kugira ngo bashe kureba niba nta bandi baba bakorana n'aba ngaba. Watanze amakuru yagize ati ku mugoroba imodoka zose zasakwaga zigasabwa guhagarara, abantu bagafatwa bagasakwa, abandi bagasabwa kugaragaza amakarita. Umwuka w'ubwoba uri hose, abantu kuri ubu bakomeje kwikanga ndetse bamwe mu bacuruzi bo mu gisagara cya Uvira bavuze ko inzira yambukiranya umupaka iri fermée temporaire kuko kugeza kuri ubu bivugwa ko bari gukurikirana buri wese ugenda, biri gutuma urujya n'uruza rugenda rwiyongera kuko bitangazwa ko benshi batari kugenda bihuta nkuko byari bisanzwe. Nkuko rero bigaragara mu butumwa bwatanzwe ni na Ministère de la Sécurité Publique et de renseignement ya guverinoma y'u Burundi bwohererejwe intwazangabo ku rwego rw'amakomine. Baravuga ko ari itsinda ry'abantu batanu ryafashwe ku mupaka wa Kavimvira ryashakaga kwinjira mu gihugu ryishe nyuma y'impushya z'ibinyoma. Ubutumwa rero bwashyikirijwe abayobozi b'amakomine bwasinyweho na komiseri generali kugira ngo bikomeze bikore. Hakaba yongeraho rero ko bavuga ko iperereza rikomeje kandi rigamije kumenya imikoranire iri hagati y'abo bantu n'imiryango y'abitwaje intwaro bakorera muri burasirazuba bwa Kongo. Ntibiramenyekana neza niba ari abo kuzasarambwe cyangwa se ari abo ku ruhande rwa Red Tabara nayo imaze igihe kinini yigamba guhungabanya igihugu cy'u Burundi.
abayinga mu by'umutekano baravuga ko iki gikorwa gishobora kuba ari kimwe mu byerekana ko hari guerre de renseignement, intambara y'ubutasi no iri kuba hagati y'u Burundi n'ibihugu byegereye Kivu y'Amajyaruguru. Dr Aimé Rugamba, impuguke mu by'umutekano mu karere, yagize ati kuva amasezerano ya Doha yasinywa hagati ya leta ya Kongo na M23 hari impungenge z'uko amakuru y'igisirikare atangira gukusanywa mu buryo bw'amayobera n'impande zombi. U Burundi nk'igihugu kiri hafi ya Uvira cyabaye nk'ikiraro cy'amakuru. Ubu imipaka ya Kavimvira, Gatumba na Nyanzarake iri mu buryo bwo gucungwa bukomeye. Ingabo za FDNB zikaba zakaje patrouille nocturne mu gihe abakozi ba Service National de Renseignement bakomeje kugenzura amakuru aturuka mu baturage. Umwe mu basirikare ku ruhande yagize ati ntituri mu ntambara ariko turi muri guerre invisible. Abadukunda baraducunga n'abadushaka nabi baraducunga. Uko ibintu bimeze ubu, umupaka wa Kavimvira bikaba bigaragara ko uri gukorwaho ubugenzuzi bidasanzwe bitandukanye nuko mbere byari bihagaze. Andi makuru hari aragaragaza ko hashize rero iminsi 5 gusa nyuma yuko kwigenekerezo ryabanje hari hagaragaye abandi bantu nabo bari bagaragaye ko bafitanye isano n'ibikorwa bihungabanya umutekano, ariko aba ntabwo bafashwe basubijwe mu gihugu cya Kongo, bafungiwe mu gisagara cya Uvira. Aho rero bivugwa ko mu gitondo cyo kwigenekerezo 18 hagiye hagaragara amakuru avuga ko FDNB yashyizeho gahunda idasanzwe yiswe Operation Sentinelle d'Irake, igikorwa cyo kurinda inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika kigamije gukumira ibitero bizashoboraga cyane cyane kuba byakibasira gace bikanyura Kavimvira, Gatumba, Nyanzarake, hashoboraga kunyura abashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi mu buryo butemewe. Abaturage baravuga ko kuva icyo gihe ubuzima ku mupaka bwahindutse, aho gucunga umutekano yaba bambuka mu mazi n'abanyura ku mupaka byagiye bihinduka mu buryo byakorwagamo, kuko hari abikangaga ko hashobora kuba haba ibikorwa bihungabanya umutekano mu buryo butari bwo cyangwa se mu buryo butunguranye. FDNB yashyizeho ibirindiro bishya by'ingabo byitwa poste de contrôle tactique byubatswe ku birometero buri 5 uhereye ku mupaka wa Kavimvira kugeza i Rumonge. Abahoze ari Service National de Renseignement ifatanyije na FDNB mu buryo bwa coordination opérationnelle interservice, ubufatanye bw'inzego z'ubutasi. Ibyo bikorwa birimo patrouille mixe, irondo rikomatanyije, ibikorwa by'abasirikare ba FDNB n'abakozi ba Service National de Renseignement bakora amanywa ndetse n'ijoro. Hari kandi barrage filtrante, amayiri y'igenzura buri muntu omeje kugenda akora. Hari kandi verification biometrique, gupima no kwemeza ibirango by'intoki, ndetse bikaba biri kugenda bikorwa mu bice bitandukanye ngaha mu gisagara cya Uvira ndetse no ku mupaka wa Kavimvira. Hari kandi patrouille drone tactique regare, nkuko rero bigaragara ushinzwe rero ibikorwa byo gucungira umupaka mu butumwa yatanze yagize ati turi mu bihe byo gucunga umutekano bitewe n'intambara iri kubera hakurya ha, turi mu mpinduka z'umutekano bitewe n'imitwe yitwaje intwaro ishobora guprofita igahungabanya igihugu cyacu. Niyo mpamvu rero tugomba gukaza igenzura ry'umutekano. N'ubutumwa yageneye abaturage bari binubiye uburyo ki kuri umupaka wa Kavimvira urujya n'uruza rutihuta. Mu minsi ishize umupaka wa Kavimvira wari usanzwe uriho cyane cyane abacuruzi, abagenzi ndetse n'abanyeshuri bajyaga kwiga muri Kongo cyangwa abinjira mu Burundi, ariko kuri ubu ibi byose biri gucekingwa mu buryo budasanzwe. Ku mupaka hari check point enye z'ubutasi zishinzwe gutahura ibimenyetso bizaba bose bakekwaho kuba bafitanye isano n'imikoranire n'abayitwaje intwaro. Iyo winjiye mu gace kagenzurwa na FDNB bitusakwa n'abasirikare bambaye uniforme camouflage digitalize, bafite gilet pare-bord, imyambaro irinda amasasu, imbunda za Taval X95 zikoreshwa cyane cyane mu mirimo y'ubutasi spéciale opération. Abakozi ba Service National de Renseignement bambaye imyenda yoroheje ariko bafite appareil de détection électromagnétique, ibikoresho bifite ibijyanye no kuba byacunga cyangwa se byabasha kumenya ibindi bintu umuntu winjiye afite. Uko rero bigaragara, umwe rero mu bari muri bicagize ati hari ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu butasi byo muri Kongo, byo umuntu afita telefoni cyangwa se ordinateri by'amayobera turabimenya mu minota mike. Ubu umutekano w'igihugu ntabwo ari intwaro gusa n'ikoranabuhanga.
Service Nationale de Renseignement Burundi kaba rero ivuga ko hari rezo dormante imiyoboro y'ubutasi yihishe mu baturage yakomeje ko gukurikiranwa mu bice bya Uvira, Kiriba na Kavimvira, aho bamwe mu bakozi b'ubutasi bwa Kongo cyangwa umutwe wa M23 bakoresha abaturage basanzwe kugira ngo bakusanye amakuru. Ibyo bikorwa rero bikaba bikunze gukorwa mu buryo bwiswe collect indirect, gukusanya amakuru mu buryo butaziguye, aho umuntu asabwa gutanga raporo y'uko ingabo z'u Burundi ziri kwitwara cyangwa ingendo zabo zihagaze. Nkuko bivugwa umwe mu baturage bo muri Kavimvira akaba yagize ati hari ababagika Uvira baza buri munsi bavuga ko bazanye imboga cyangwa se ifu, ariko Service Nationale de Renseignement yabamenye ikaba rero iri kugenda ibakurikirana kuko nabo ntabwo bizewe, hashobora kubamo abagizi ba nabi. Ngayo nguko rero banywanyi, reka dusoreze ngaha tubashyikiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Kuri dukurikiye bwa mbere tufyonda sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.